Apa yang mendoakan saja sihat. Ramai DM saja, maaf kalau saja terdapat balas. Saja semalam lah di charge malam pada pukul 9 malam macam tu. Ini doktor dekat mana tu Westmead Hospital is very professional. They are very take care of me and the nurse everything. Such a very good team as in the emergency case, and I'm very thankful. This is my such a the first experience have me like we call the government hospital. Very very professional. I pernah berada di hospital di Malaysia. Dia orang kata apa tu dekat even the kata apa tu government hospital and the private hospital. Such as here, the orang kata apa tu walaupun dia hospital government tapi dia punya orang kata servis tu memang cepat gila. I'm very happy. Asalkan saja selamat. Terima kasih, doakan saja yang sentiasa bagi mesej. Thank you so much. I'm very happy. Thank you. Juga saya tak lupa juga pada sesiapa yang bagi sajak petua, sajak sangat agai. Terima kasih. Tapi at the moment sekarang ni sajak dalam kata apa tu pengambilan ubat doktor. Apa pun sajak berterima kasih sangat kepada semua follower sajak, friends sajak yang DM saja tak pusu-pusu untuk yang mereka mendoakan saja sihat. Terima kasih so much. I'm very appreciate. Walaupun hari ini saja bekerja, sepatutnya saja cuti, tapi disebabkan saja tak nak di rumah seseorang, saja kerja juga sebab I love working. I'm very orang kata workaholic. Sebab itulah saja suka sangat bekerja. Tapi walaupun kerja pun kat sini kita punya team leader, kalau kita tak larat kita boleh duduk. So it's a very good lah. Senang untuk diorang sebab diorang faham kita tak sihat kan, tapi masa nak bekerja mereka menghormati dan saja happy. So terima kasih kerana mendoakan saja sangat gaib. Apapun, love you so much. Untuk mereka yang berada di Malaysia, di mana saja, Australia ke, Singapura ke, Brunei ke, Indonesia yang mendoakan saja. Terima kasih. Doa anda kalian, semoga Allah dapat membalas jasa budi baik anda yang mendoakan saja. Apapun, terima kasih. Kerana doa kalian tu membuatkan saya lebih semangat. Love you.